Plastično zagađenje postalo je jedan od najvažnijih ekoloških problema, kako sve veća proizvodnja jednokratnih plastičnih proizvoda preopterećuje svetsku sposobnost da se s njima nosi. Zagađenje plastikom je najuočljivije u razvijenim azijskim i afričkim zemljama, gde su sistemi za sakupljanje smeća često neefikasni ili nepostojeći. Međutim, i razvijeni svet, posebno u zemljama sa niskim stopama recikliranja, takođe ima problema sa pravilnim sakupljanjem odbačenih plastika. Plastični otpad postao je toliko prisutan da je podstakao napore za sastavljanje globalnog sporazuma pregovaranog od strane Ujedinjenih nacija. Plastika napravljena od fosilnih goriva ima malo više od 1 veka. Proizvodnja i razvoj hiljada novih plastičnih proizvoda ubrzao se nakon Drugog svetskog rata, tako da bi moderno doba bez plastike bilo neprepoznatljivo danas. U plastici pronalazači su našli lagani, izdržljivi materijal koji se može koristiti u svemu, od transporta do medicine. Ipak, pogodnosti koje plastika nudi dovele su do kulture bacanja koja otkriva tamnu stranu materijala. Danas jednokratne plastične proizvode čini 40% ukupne godišnje proizvodnje plastike. Mnogi od ovih proizvoda, poput plastičnih kesa i omota za hranu, imaju životni vek od samo nekoliko minuta do nekoliko sati, ali mogu trajati u okolini 100 godina. Polovina svih proizvedenih plastičnih proizvoda napravljena je u poslednjih 20 godina. Plastika često sadrži aditive koji je čine jačom, fleksibilnijom i izdržljivijom, ali mnogi od ovih aditiva mogu produžiti životni vek proizvoda ako postanu otpad, sa nekim procenama da treba najmanje 400 godina da se razgrade. Mora i okeani zauzimaju 3/4 površine planete i čine 97% ukupne količine vode na njoj. Kao najveći ekosistemi, mora i okeani omogućavaju brojne procese od kojih zavisi život cele planete. Važnost morskog sveta nije samo u njegovoj velikoj biološkoj raznovrsnosti. Kruženje vode, proces koji ljudima omogućava da dođu do vode kao osnovnog resursa, u velikoj meri zavisi od okeana. Mora i okeani regulišu klimu, proizvode više od polovine kiseonika koji udišemo, apsorbuju ugljen dioksid koji emituje čovek i na taj način ublažavaju i usporavaju proces globalnog zagrevanja i izvor su hrane za više od 1 milijardu ljudi. Od zdravlja okeana i mora zavisi životni uslovi na kopnu, odnosno opstanak svih vrsta, pa i nas samih. U poslednjih nekoliko decenija, kao jedan od najopasnijih oblika zagađenja mora i okeana, izdvaja se zagađenje plastičnim otpadom. Jasno je da je zagađenje plastikom jedan od velikih ekoloških problema s kojima se trenutno suočavamo, ali kako je do toga došlo? Šta više, odakle dolazi sva plastika u okeanu? Čak i ako ljudi postaju sve više svesni opasnosti koje ovaj materijal predstavlja po život, prisustvo istog neprekidno raste. U svetu se svake godine proizvede preko 400 miliona tona plastike, a procenjuje se da je čak 50% te količine plastika za jednokratnu upotrebu. Upotreba plastike i infrastruktura za upravljanje otpadom razlikuju se širom sveta. Samo 9% se reciklira, a oko 22% plastičnog otpada širom sveta ili se ne prikuplja, nepravilno odlaže ili završava kao smeće. Većina plastike koju nalazimo u okeanu potiče sa kopna, teče nizvodno kroz reke sve do mora i okeana. Prvo može ostati u priobalnim vodama,
ali je mogu pokupiti okeanske struje i preneti bilo gde u svetu. Odbačeni plastični proizvod se ne razgrađuje istom brzinom kojom se stvaraju resursi za njegovu proizvodnju. Studije su pokazale da se plastika nalazi gotovo u svim vrstama kitova u okeanima, uključujući i najveće kitove. Kornjače su takođe pogođene. Svih 7 poznatih vrsta morskih kornjača je pronađeno sa plastikom u svom probavnom sistemu. Morske ptice slučajno gutaju plastiku, što direktno i indirektno utiče na njihovu ishranu i preživljavanje, dok se za mnoge ribe mikroplastika čini kao izvor hrane poput planktona. Ovo zagađenje nije samo ekološki problem, već i zdravstveni, budući da je plastika pronađena u mnogim namirnicama koje konzumiramo. Samo zajedničkim naporima, edukacijom i promenom navika možemo zaustaviti plastično zagađenje i sačuvati naše okeane i životnu sredinu za buduće generacije.